Mwiriwe neza mukomeje kurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica hano ku muyoboro wa Arena Media. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu gipfu ndetse n'amajyaruguru. Turabashuhuje kabisa abari hanze y'u Rwanda, Uganda, Kongo ndetse Tanzania. Namwe turabashuhuje abari hanze ya Afrika, namwe mukubwe neza kabisa. Turabashuhuje cyane. Amakuru yacu rero ari kugenda tugeraho muri aka kanya nuko Perezida Kagame yaganirije abasirikare ndetse n'abapolisi n'abacungagereza barenga 6,000 baturizwaga igabiro. Ayo niyo makuru ari kugenda tugeraho. Andi makuru ari kugenda tugeraho nuko OTAN cyangwa se ingabo za OTAN zigiye guha Ukraine inkunga ya miliyari 50 y'amadolari. Hano biri kugenda byumvikana ko ni amafaranga menshi cyane ari kugenda ahabwa Ukraine kugira ngo nayo ikomeze kwirwanaho muri bihe bitayoroheye. Abasore babiri rero bamaze gufungwa kubera gukekwaho urupfu rwa mugenzi wabo bari batahanye ubukwe. Hano ni mu karere ka Nyanza nkuko biri kugenda hano bitangazwa, nkuko hano biri kugenda rwose bivugwa, biri kugenda byumvikana. Abasore babiri rero bakaba bamaze gufungwa bakekwaho urupfu rwa mugenzi wabo bari batahanye ubukwe. Bire bikaba byabiri hano mu mudugudu wa Kamonyi, akagari ka Karama, umurenge wa Cyabakamye. Biri kumvikana aho ni mu karere ka Nyanza kuri tariki 23 Kanama 2025. Ibi ngibi bikaba aribwo byabaye. Uyu nyakwigendera rero yahise ajya kwa muganga mu bitaro bya Nyanza, maze bukeye bwaho nyine ku tariki 24 Kanama arapfa nkuko biri kugenda hano bitangazwa. Umuvugizi rero wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye igihe ko polisi ikimara kumenya ayo makuru yahise yihutira nyine kujya gushaka abo bakekwaho kuba barwanye na mugenzi wabo, nyine bahita bagenda gushaka kugira ngo bashyikirizwe kabisa cyangwa se bakorerwe iperereza. Ati aba bashyirwa mu majwi uko ari babiri, polisi yaje kubafata ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Mukingo. CIP rero Kamanzi yakomeje asaba urubyiruko kwirinda urugomo urwo ari rwo rwose kuko rushobora kuvamo cyangwa se rushobora guteza ibyaha birimo ndetse n'urupfu. Akomeza kugenda ababwira ati mureke ibyo bintu mubihagarike kubera ko bishobora guteza ibindi bintu mutakekaga, bishobora gutezamo ndetse no kuba mwafungwa. Nkuko yakomeje kugenda abitangaza, abwira abasore, abwira urubyiruko, ababwira ati mureke ingomo mubamo. Umwe rero tugatse kuri inkuru rero ya OTAN ikomeje guhereza inkunga Ukraine iri mu bihe bitayoroheye n'Uburusiya. Muzi ko iyi ntambara imaze igihe kinini kabisa hano. Umwe rero mu bayobozi bakomeye bo mu ngabo za OTAN yatangaje ko bari guteganya guha Ukraine inkunga ya gisirikare. Biri kumvikana ko bakomeje kugenda batanga inkunga mu bya gisirikare ifite agaciro ka miliyari 50 nkuko yakomeje kugenda abitangaza. N'inkunga rero ingana niyo OTAN nanone yari yahaye Ukraine mu mwaka washize. Biri kumvikana ko iyi nkunga irangana niyo OTAN n'ubundi yari yatanze mu mwaka washize. Umuyobozi wa komite ya gisirikare muri OTAN Giuseppe Drago yavuze ko uyu muryango umaze guha Ukraine inkunga yarenga miliyari 36 z'amadolari kuva muri Mutarama 2025, ndetse ko bifuza ko yagera kuri miliyari 50 z'amadolari mbere yuko umwaka urangira. Abajijwe ku cyo batekereza ku bushake bwa Amerika n'Uburusiya bugamije gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, Dragon yavuze ko OTAN izakomeza guha ubufasha bwa gisirikare kuri Ukraine ndetse ikanabwongerera, inashinja Uburusiya gutinza ibiganiro. Uyu Dragon niko yakomeje kugenda atangaza avuga ati kabisa twebwe Uburusiya turabashinja ko bari kugenda batinza ibiganiro, akavuga yuko bakwiriye kuba bakabutisha ibiganiro mu buryo amahoro yagaruka hano hagati y'ibihugu byombi, Ukraine ndetse n'Uburusiya kabisa bikongera bikabana neza. Dragon yavuze ko ibihano ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byashyiriyeho Uburusiya bizongerwa ndetse bigakazwa mu gushyira igitutu ku Burusiya. Dragon hakanye ibihuha by'uko OTAN ishobora kohereza ingabo muri Ukraine. Ibyo yakomeje kugenda bihakana avuga ati twebwe nta ngabo tuzohereza, ariko inkunga ku bijyanye na gisirikare yo tuzabitanga, nubwo tutakoreza ingabo ariko inkunga yari yose ishoboka y'amafaranga yo tuzayitanga. Biri kugenda byumvikana ati ntitwigeze tubivugaho muri OTAN, nta na gahunda dufite yo kohereza iyo ingabo n'umunsi n'umwe, ariko ibijyanye n'ubushobozi bwa gisirikare muri Ukraine ho tuzabutanga. Uyu muyobozi rero avuze ibi mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin baherutse guhura bakaganira ku buryo intambara yo muri Ukraine yahagarikwa kabisa hatisunzwe imirwano. Trump rero yavuze ko ibi biganiro byagenze neza nkuko yakomeje kugenda bitangaza, avuga ati ibiganiro byagenze neza kabisa. Bavuga ko imirwano uko byagenda kose ikwiye guhagarara. Uburusiya rero bwamaganye ibikorwa bya OTAN byo guha intwaro Ukraine, igaragaza ko bizongera ikibatsi mu muriro.
Ayo ni amagambo Ukraine cyangwa ni amagambo Uburusiya bwakomeje kugenda utangaza avuga ati OTAN nidahagarika guhereza aba bantu inkunga, nidahagarika guhereza abantu inkunga cyangwa se intwaro, ewana ntabwo bazaba bari gukora neza, kubera ko nubundi tuzakomeza kubacana nkuko Uburusiya bwakomeje kugenda butangaza. Tugarutse ku nkuru yacu ewana nuko Perezida Kagame yakomeje kuganiriza aba basirikare, abapolisi ndetse n'abacungagereza barenga 6,000 batorezwaga igabiro umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yaganirije abasirikari n'abapolisi ndetse n'abacungagereza barenga 6,000 bari barangije imyitozo bakoreraga hano mu kigo cya gisirikari cya Gabiro kiri mu ntara y'Iburasirazuba. Biri kumvikana ibirorero by'umukuru w'igihugu Village Rugwiro byasobanuye ko iki kiganiro cyabaye kuri tariki 25 Kanama ubwo abakozi b'inzego 3 z'umutekano barangizaga imyitozo yabo ya gisirikare nk'uko biri kugenda bitangazwa. Bigaragara ko rero ubwo Perezida Kagame yaganirizaga aba bakozi barimo abofisiye yari yambaye impuzangano y'ingabo z'u Rwanda za RDF. Aba ofisiye rero batorezwaga muri iki kigo beretse Perezida Kagame amasomo bakuye muri iyi myitozo irimo ijyanye n'uburyo bwo kuyobora urugamba. Bikumvikana cyane uko biri kugenda hano, bigaragara ko amashusho yakomeje kugenda abaganiza ababwira yuko twebwe ingabo zacu z'u Rwanda kabisa zikwiye kwirwanaho, kandi n'abazazikenera ewana tukaba turi tayari kujya kubafasha. Navuga ko ewana n'abaturanyi nubwo batigeze babyemera ko ashobora kujya gutanga inkunga yo baza kubimusaba, rwose aba yarabikoze. Avuga ati twe gahunda dufite ntabwo ari yo kurwana, tayari kuko twebwe turi tayari yo kurinda igihugu, turi tayari kurinda abanyarwanda, turi tayari ewana yo kurwanira igihugu cyacu. Ibyo rero ayo ni amagambo yakomeje kugenda atangaza. Polisi y'u Rwanda rero mu mujyi wa Kigali yataye muri yombi abantu babiri barimo umugabo w'imyaka 35 n'umugore w'imyaka 30 bafatanywe udupfunyika 1440 tw'urumogi bari bagiye gucuruza mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ibi ngibi twakomeje kugenda tubitangaza tubwira abantu bacuruza ibi bintu, tubwira abantu bacuruza ibiyobyabwenge ko babireka, kubera ko bishobora kubageza kure, kubera ko bishobora kubaviramo intandaro mbi yo kuba bafungwa igihe kirekire nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na polisi igihugu. Aba bantu rero batawe muri yombi ku itariki ya 16 Kanama 2025 ku bufatanye n'izindi nzego n'umutekano ndetse n'abaturage. Udupfunyika rero 1,144 badufatanywe mu nzu bari batuyemo, aho bari bagiye kuducuruza mu murenge wa Gisozi. Umuvugizi wa polisi rero y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Werarise yabwiye igihe ko urumogi rwari rubitse mu nzu y'umugabo mu gihe umugore yaragiye kurutwara ngo agiye kurucuruza rushyire nyine abakiriya be. Biri kumvikana mu murenge wa hano wa Gisozi. Wana ibintu bikaba byakomeje kuba bibi, bikaba byakomeje kuba bibi kuri aba bantu, kubera ko polisi y'u Rwanda ndetse ifatanyije na REB bakomeje kugenda itakaza ko abantu bacuruza ibiyobyabwenge batazigera babihanganira. Bababwira ko abantu bacuruza ibi bintu batazigera rwose babaha impuhwe, batazigera babaha agahenge. Sinzi impamvu abantu bakomeze kugenda bakora ibi bintu bakomeje kugenda babitangaza, bababwira bati mubireke, kubera ko ni ibintu bishaka gushyira akaga mwebwe ndetse n'imiryango yanyu. Ati rero bafatiwe mu cyuho bamaze kurupakira. Aya ni amagambo yakomeje kugenda atangaza uyu Werarise umuvugizi, avuga ati aba bantu bafatiwe mu cyuho kabisa, bari maze kurupakira bamaze kudushyira muri utwo dupfunyika turenga 1,144 kabisa, bamaze kudupakira. Abafashwe rero ndetse n'urumogi bose bakaba bafungiwe kuri station ya polisi ya Jabana ngo bakorerwe dossier, bajyanwe mu buyobozi cyangwa se bajyanwe mu bugenzacyaha RIB kugira ngo ibakurikirane. Iperereza rero rirakomeje ngo hamenyekane aho bakura uru rumogi. Biri kumvikana ko iperereza rikaba rikomeje kugira ngo bamenye ahantu uru rumogi ruva. Rwose mw'abaturage mwe, mw'abatuye u Rwanda mwe, mureke gukora cyangwa se mureke gucuruza ibi bintu, kubera ko bishobora gushyira akaga muri mwe ndetse n'imiryango yanyu. Yashimangiye ko uyu Werarise UCIP Werarise umuvugizi akaba yakomeje gushimangira avuga ko atazigera aha agahenge aba bantu bacuruza bino bintu, bazabikurikirana mpaka kugeza ku iherezo. Rero ababikora mushatse mwabireka, mushatse mwabihagarika, kubera ko murabona ko mwahagurukiwe. Yashimangiye ko kuba abaturage batangira amakuru ku gihe abantu nk'aba bagafatwa ari ikimenyetso cyerekana yuko bamaze kumenya ububi bwabyo, bamaze kumenya ubwiyobyabwenge kabisa. Abaturage bakamaze kumenya ibibi bw'ibi bintu, bakaba ariyo mpamvu bakomeza kugenda batangira amakuru ku gihe, bakomeza kugenda rero bashimirwa na polisi. Bavuga polisi igomeza kugenda ishimira abaturage
n'abaturage, ubufatanye bwayo ndetse n'inzego zayo bavuga bati kabisa abaturage turabashimira kubera ko bakomeje kugenda batangira amakuru ku gihe. Ati abijandika muri ibi bikorwa by'ibiyobyabwenge ndetse no gukora ibyaha muri rusange bagomba kubireka, kuko inzego z'umutekano ndetse n'abaturage zamaze kubahagurukira biri kumvikana, bashatse babireka. Yo ikaba ariyo nama yakomeje kugenda atangaza, akaba ariyo nama yakomeje kugenda abahereza. Mu Rwanda rero urumogi rushyirwa mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye, aho uhamijwe n'urukiko ko akora ibi ibikorwa bikurikira, harimo kubikora, kubihinga, ushobora kuba abikora, umuntu ushobora kuba abihinga, umuntu ushobora kuba abihindura cyangwa se abijyana biri kumvikana, umuntu ushobora kuba abitunda biri kumvikana, abitunda nyine abishyira abandi, umuntu ushobora kuba abibika biri kumvikana, akaba yabibika mu nzu ye, akaba yahamwa n'ibyo byaha, umuntu ushobora kuba abiha abandi abigeza ku bandi. Ibyo byaha rero ngiyo bimuhamye cyangwa kubigurisha biri kugenda byumvikana, ibyo bintu yahamwe nabyo rwose guhanishwa igifungo cya burundu, gufungwa burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yarenze miliyoni 20, biri kugenda byumvikana, ariko atararenze miliyoni 30. Umuntu rero uhamwe n'ibyo byaha byose tuvuzwe akaba ahanishwa icyaha cyo gufungwa burundu ndetse n'ihazabu yarenze miliyoni 20, ariko itarenze miliyoni 30. Biri kumvikana ko ni hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 30. Umuntu rero uhamwe n'ibyo byaha bikurikirana akomeje kugenda babwira nuko igihano cye kimeze. Tukaba tugira inama abantu yo kuba bareka gucuruza ibi bintu kubera ko bishobora kubashyira mu kaga ndetse n'imiryango yabo. Aya niyo makuru yakomeza kugera atugeraho, mukomeze kugenda mugubwa neza.